Fatira aka kantu ushobora kuzagakinira mu mateka n'ibibuka UEFA Champions League cyangwa se igikombe kiruta ibindi ku mugabane w'Uburayi, igikombe cy'uwohwa, igikombe gikinwa n'amakipe akomeye maze kikegukanwa n'umugabo kigasiba undi, igikombe gifitwe n'ikipe ya Real Madrid dore ko ariyo ifite ibikombe byinshi bigera kuri 15. Andi makipe agiye akomeye nka za Man City, za FC Barcelona byarayananiye gutwara Champions League nyinshi cyane zigera kuri 15 nk'izo Real Madrid yatwaye. Rero fatira aka kantu niko ndi kugira ngo tuganireho. Ikipe ya Arsenal yarayisebeje ikipe ya PSV yari imaze iminsi yigira karakajya he, bari bayisebeje batsinda ibitego 7 byose kuri kimwe. Icyo ngira ngo tuganireho ni iki ngiki. Reka turebere hamwe amakipe agera kuri 6 muri iyi sezo amaze gutsinda ibitego 7 kuri kimwe, ari kugenda yisubiramo cyangwa se ari kugenda yandika amateka muri iyi sezo. Iyi sezo ishobora kuzaba imwe mu myaka yagiye itsindwamo ibitego byinshi cyane. Reka turebere hamwe rero, turebe aya makipe n'aya ngendiye musisanga. Iyi ni Rengo Media TV, Sanga Sport TV. Kandi subscribe ndetse na comment tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024 ikipe ya FC Barcelona y'abagore yatsinze ikipe ya Espanyol ibitego 7 kuri kimwe. Ku itariki ya mbere yaho, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 2024 ikipe ya Dortmund yatsinze ikipe ya Celtic Club ibitego 7 kuri kimwe. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2 2025 n'ejo bundi ikipe ya AS Monaco mu Bufaransa yatsinze ibitego 7 kuri kimwe FC Nantes. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 2 ikipe ya Athletic Club yatsinze Real Valladolid ibitego 7 kuri kimwe. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere ikipe ya FC Barcelona cyangwa se Barca yaciyemo Lionel Messi kizigenza yatsinze ikipe ya Valencia FC ibitego 7 kuri kimwe. Dore batsinze ibitego bya FC Barcelona obita De Joy ku munota wa 3 yaramaze guterekamo icya mbere, obita Torres ku munota wa 8 yateretsemo icya kabiri, Rafinha ku munota wa 14 aterekamo icya gatatu, Lopez ku munota wa 24 yaterekamo igitego cya 45 yarangiye nibwo Lopez yongeye guterekamo igitego cya gatanu kibi cya kabiri cye, maze FC Barcelona bigize bitanu byose. Robert Lewandowski ku munota wa 36 aterekamo igitego cya gatandatu, Torega ku munota 75 maze yahita ashyiramo agashengura cumu igitego cya 7. Ikipe yari turaje ishinga cyangwa se itumye tubyukura ibitabo tukazingura imizingo y'ibitabo tukarebera hamwe ibi byose. Ni ikipe yitwa Arsenal yarayibikoze muri UEFA Champions League itsinda ikipe ya PSV 7 kuri kimwe. Ikipe ya Arsenal yarayitsinze 7 kuri kimwe, dore batsinze ibitego no bitwa Timba ku munota wa 18 yaramaze guterekamo icya mbere, Utumannyeri ku munota wa 21, Merino ku munota wa 31, Martin Odegaard ku munota wa 47, Trossard ku munota wa 57, Martin Odegaard aza guterekamo ikindi igitego cya kabiri cye kikaba cya gatandatu cy'ikipe ya Arsenal. Carafiori ku munota wa 45 yahise ashyiramo agashengura cumu igitego cya 7 cyabo, maze Arsenal bitsinze ibitego 7 byose kuri kimwe. Ikipe ya PSV itayandikirwa amateka ku ikipe ya Arsenal itsinda ibitego 7 kuri kimwe muri UEFA Champions League.